kweli jewe habe n'aba ba cameraman nza mbona ko bahamagawe none muzamubwira ngo ubu butumwa batabuvuze arahamagawe kuko iri shami ni Yesu ubu bwenge ni Yesu wabushize ku isi kugira ngo bamamaze ubutumwa nta muntu wabuhawe muzamubona abapasiteri bo ba cameraman cyangwa nje no muba ariko abo narabimenye Yesu yarabimpishuriye ko bano ba cameraman barabihamagariwe haki ya Mungu si apotre Twaze yaza twigisha ngo ku misozi irindwi cagenye napfuye imisozi irindwi yavuze ngo n'umusozi wa media aravuga ngo jewe gitwaza ngo sinoshobora kuja kuri media ngo zavuga bino bazabavuga bivuze ngo media media muhamagaro w'Imana apotre Twaze yigeze kuvuga yabivuze ngire ngo ageze muri Fosco ya bwa mbere aravuga ngo urwego agezeho ngo yarenze ngo amacano ngo na za YouTube ngo abe niyo YouTube ngo aho yavukiye ngo yo muhagurukire ngo ntiyobiki mushoboye ngo urwego Yesu amugejejeho umuhamagaro ariko nkavuze neza aba kweli kandi niyo utobihabwa Yesu yaraje atangira mission arasoza bamwita ngo ni Beelzebuli ni shetani narabimenye ko umuntu rimwe nari mu muhamagaro hazahabi yo batawumva kandi tumvwe n'abandi nabo bahamagawe Ubwoba wako Yesu watuna kumvo Kandi yako yewe Yesu tutapata nguvu tutatawala tena na Bwana tutatawala tena
uhoraho mana ufite umugambi mwiza kuri twe
uzabayo barayimanura gute semene haleluya amen ariko gitaramo cyiza ba iyo utaramira Imana udafite kandi ariko nibyo uzambere kwisi Imana heza umugisha bavuga butumwa kandi Imana ishimye kuko yaduhaye amatwi yo kumva ijambo ry'Imana kandi twumvise semene haleluya. Iki ni igiterane Cyabayumbe cyo kubaza data makuru na systeme zihari ku isi programu uko zimeze ikirere uko kimeze isi kiragenda gute uyu mwaka tugiye kwinjiramo ni gute semene haleluya haleluya. Twigeze kora dusengera umwaka tugiye kwinjiramo nguri mushumba wanje ari hariya Imana ikatubwira amakuru ikatubwira ngo uyu mwaka bizagenda gutya uyu mwaka bizagenda kandi ibyo Imana tubwiye bikaba muri wa mwaka semene haleluya.
rero iki ni igiterane cyo kubaza Imana makuru abayumbe mukomeze mwegeranye ibintu neza neza bwana swe sana ariko Imana ibaheze umugisha ngiye gutanga haleluya amen Dimari cyo yigeze kutubwira Patrick umungu murundi dutaramye aratubwira ngo tugiye gutanga haleluya zo gukoza Satanisoni kweli akwari yafashwe umunsi burukere ngo tugiye gutanga haleluya zo gukoza Satanisoni nashaka zimukore semen haleluya sanzwe zaramukoze haleluya haleluya ayibidiwe kera forward naje nungusa kandi kantu kurya umuntu umuyumbi cyangwa se umukozi w'Imana ni umuntu uba nko mwisi yiwe ntaza yita kubihari mwisi ibiha bivugwa mwisi uzumva gusukumva ninka makuru n'impuru ya kimwe n'izindi niko kuvuga ngo twavuye muri bizura tugerika duca ibuvira muri Tanganyika uzumva gusabika ariko nubona umuntu w'umukozi w'Imana yumvisije reka ndiruka noneho iyo wumvise umukozi w'Imana umukozi w'Imana yumvise amagambo araha mwisi no mu mihana ahashinze ipiki akamahagarara ngo hari uko bavuze ayi sijya nitege nkeye zumve rumara wisekere gusa ubitesha agaciro semen haleluya amen ko turiga ijambo ry'Imana no gutaramira Imana doluba kugira ngo Imana ikomeze tugire neza semen haleluya 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 Gapapa sinomwe mu mwanya kandi ndabona ufite ka commentaire abangudukopa none akakara gashingura cumu ko kugira ngo ijambo ry'Imana tugume turitsindagire muri twebwe kandi muganirira Imana neza Imana ibaho umugisha abavuga ubutumwa bacu tugiye gusengera ibintu bitatu kandi ntawe duha mikoro ngo abisengere wamuga umuhudumiye mu buryo tugiye kubigenza kugira ngo ico kintu tukirangizanye niyinanga tugiye gusubizamo ijambo rya mbere murabizi ko dutuye muri iki gihugu nukuvuga ngo igihugu dutuyemwo tugomba kugisengera cyane kugira ngo tucungukiremo haki ya Mungu makanisa bafite ukunda nyine kwa yapanza akora hariko ubushize twari hano na Big Christophe none twasubiye kwa kandi gasuko ari bafite ikanisa rinini niryo rinini se kurutiri n'umugisha wa Yesu kantera haleluya ariko amakutano yatange kandi ararange ko ndarambirwa nuko ntega inane ngo shiki muhira nge ngaruke narambiwe tabase je simbaye mbona kino ko ndareba narambiwe ngo ngaruke mwikesha Apotre Twaza yigeze kuvuga yabivuze ngire ngo ageze muri Fosco ya bwa mbere aravuga ngo urwego agezeho ngo yarenze ngo amacano ngo na za YouTube ngo abe niyo YouTube ngo aho yavukiye ngo yo muhagurukira ngo nti yobiki mushoboye ngo urwego Yesu amugejejeho umuhamagaro habe naje ndi mu gutekereza ngo nk'inamu na Yesu ukunda haya nkoresha ibi by'amakomantere y'abanyamuhana bamwe batoza bumva imihamagaro y'abandi akumva ko uwi wari ukomeye kuruta wa mugenzi we batumva bamwe ngo se ngo azavuga ibiki muzavugira ngo tudashigikiranye ikanisa ryobaho pasteur abakristo batamushigikira yoyobora ubusa abakristo twe tudafite pasteur twobaho tudafite umuyobozi Yesu yatagira intumwa iwaba yarabishobojwe se nta muntu udakeneye undi Yesu yo hataba intumwa mission ntiba yarabaye akompure ariko nkavuze neza aba kweli kandi niyo utobihabwa Yesu yaraje atangira mission arasoza bamwita ngo ni Beelzebuli ni shetani narabimenye ko umuntu rimwe nari mu muhamagaro hazahabi yo batawumva kandi tumvwe n'abandi nabo bahamagawe kweli
hazabiga umuhamagaro w'umuntu utagwanwa n'ababahanzi utumvwa nabo mubana muri wa muhamagaro aribo bokagushigikiye ngo bawusapotinge bakaza bagutera imyambi ngo umuhamagaro wawe ni nkaho wewe kweli jewe habe n'aba ba kameramani nza mbona ko bahamagawe none muzamubwira ngo ubu butumwa batabuvuze gusa bagomba guhabwa nk'amafunzo y'ukuntu bakoresha uno muhamagaro ariko barahamagawe kuko iri shami ni Yesu ubu bwenge ni Yesu wabushize ku isi kugira ngo bamamaze ubutumwa nta muntu wabuhawe muzamubona abapasiteri bo bakameramani cyangwa nje no muba ariko abo narabimenye Yesu yarabimpishuriye ko bano bakameramani barabihamagariwe haki ya Mungu Tamusi apotre twaza yaza twigisha ngo ku misozi irindwi cyagenye napfuye imisozi irindwi yavuze ngo n'umusozi wa media arabango jewe gitwaza ngo sinoshobora kuja kuri media ngo zavuga bino baza bavuga bivuze ngo media media umuhamagaro w'Imana ningingana n'umupasiteri umuntu atobukoresha neza cyangwa ikiyumba nabo bonyerera aho ninde utonyerera ku isi kubitamwa akantu gatoya aka ngaka nti karako gutaha karako gusharinga mu bakristo